INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong zong te in zain chi bai kan bu ka cheu voin hi July ni somni le pakua zirtok ni ania indam tlan theu kan bei se United States House Speaker Nancy Pelosi in Taiwan tlo tum chu China chuan du lo hle maya US le China kar boruak alian thar hle ti kan soi to kha Nimin Khan Biden le China President Xi Jinping chu darkar ni lai telephone in anin bia a tun tumzet chu Jinping-an Biden hi avo kan ti thei mai ome March kha Khan Biden le Xi te hi phone in an lo in beto a tun tumami hi Biden a president nuwa atum nga na ani Pu Jinping chuan Taiwan chungchanga United States chu mei manga infiam playing with fire ti in avova mei manga infiam hi chu mani inti nat palaol hle ti kan hreveka China hian United States chu ama le ama inti nat atumani ti in an soi ani ber Jinping chuan US chu China in one China policy a kalpui mek hi za sak turin adu ti Biden a arhil boka Pu Biden a ero chuan Taiwan chu Ramzalen ani angin China hian an zalen na ti boilo se du ti Jinping arhil ve boka Taiwan Foreign Ministry chuan Pu Biden a hnena lom thu an soi ve ngal bok Zhao Lijian China Foreign Ministry thupuang tu chuan Nancy Pelosi in Taiwan at tlawh aso kho ka omani chuan United States hian mo phurang alo ti to boka Pelosi in Taiwan at tlawh vai chuan China hian Taiwan hi arun mai rin na alian le ta hle ni kum sang khat zakwale somkwale pasari khan Republican Speaker Newt Gingrich chuan Taiwan hi lo tlawh ve to a khami nu khan US elected official lian te zinga tu tema in Taiwan hi an tlawh le to ri lo Pu Biden le Pu Jinping hian mai chana in wan du thu an soya thutluk na ero siam alani lovani Nord Stream 1 kaltlanga Russia in German rama natural gas athon lu chu atitlem tangeya Europe ramte an boi hle donani Gazprom chuan za somni zeta supply atitlem nuin nimin pokhan supply chu alati tlem bel tazela heti lai hian Gazprom chuan tunma ang thovin nikhata 42.1 million cubic meters kan pe antive thunga pipeline turbine siam that na tho me kani a klemin supply khailak deu ti an soya Europe ram tero in Russia in min blackmail an lo ti ve thung bok Europe lama chuan oil manasang le ngal der mai boka Russia hian do ta soi nge Europe ram then khatin oil supply an khuwa khir zok ti po hi ala hriat thlei theilova dot soi ching hi chu an om nge yani Russian force ten Ukraine power plant lian berdotu an laleta Ukraine presidential advisor Oleksiy Arestovich an TV interview asoi danin Russia force te chuan Ukraine rama power plant lian ber pani na Eastern Ukraine muna Vulehirs plant chu an lato ti asoi Arestovich asoi danin Russian sipai te chuan war tactic thar an manga Donetsk lam hi thapui tho an latum hle ni in asoi heti lai hian Russia in a opta Kherson chu Ukraine force ten lak let tumin an beive mek boka Oleksiy Danilov Secretary of Ukraine National Security and Defense Council chuan Russia sipai tamzokin Kherson laman pan ti asoya Kherson lam hi indo na nasazok at chuak le thuai mai theyani tin Russia chuan Melitopol le Zaporizhia lama sipaya tirlu bel le boka helama po hian Ukraine sipaite an chak thar deuh ni na lang Odessa hi Ukraine longchol mun poimo takani ve a Putin po hian Odessa hi la ka du hle ni in an soi boka tun lai chu Odessa lam hi missile an chai fo maya Kherson laman buai puyemo kan ti lai hian Odessa hi an bei thut le mai thei boka war tactic an thak ti Ukraine official tenan soi kan ti to kha US siam Romeo
anti-submarine chopper pahnih chuan India a thlengta July ni somni le pariat nimin khan Indian Navy chuan United States atangin MH-60 Romeo multi-mission helicopters pahnih adonga Indian Navy chuan Lockheed Martin siam MH-60 helicopter somni le pali aleidona a masaberatan pahnih hi Cochin Airport adong taphotani adang engemozat hi okas thachunga thleng thei tura beise ani boka inrem na angin kumsang ni le somni le panga a Indian Navy hian adong kimdon chawani US siam helicopter turuzet somni le palilai mai Indian Navy an kol huna hi chuan to an khir ve tral to tura ngaila duain alare deu ematinani tuna Indian Navy na don ang US siam helicopter te hi all weather anti mai eng ang khodur le ru pui le thikara po thok thei tura duana niya Hellfire missile le lethal rocket system apai pon boka anep don lo ti hi chu chiang hle kumsang ni le somni le pakhat khan MH-60 Romeo helicopters pathum chu Indian Navy te hian United States a anzuk dong to a masi training nan an lamang rengmaya United States a ala omani India sarkar le United States chuan helicopter somni le palilei nan hian crore rupees sing khat le sangaman hu in remna anzia kani Lockheed Martin Corporation siam MH-60R helicopter hi search and rescue operation te submarine beinan te le longlian te beinan ahman theidona missile le rocket apai pon theya wangin missile system thok thei tia soi thei hialani Indian medical history athil khengrap thak perniturin July ni somni le pasari khan syringe pakhat mangin zirlaino pang somthum lai Jackson an niya hetiang hi kumsang ni nulama thil khengatan chuan a om lo ma mani he thil ti tu hian enge ti sual ka nei tin zirlaino pang nu le pa te alo chhuwa chalta zoka nu le pa te pon sei turan thre chuang lo amaro chu thil om dan dik tak han hria chuan syringe pakhat leka no pang somthum lai han chiu tu hian ati sual mi alova ati tur dik takati ve nge yani khem ngai ta zok chu officer lian ei ruk ching ten ni tlat mai hetiang hi thil om dan dik tak chu ni India ram Madhya Pradesh Sakar district a Jain Public Higher Secondary School a July ni somni le pasari khan COVID-19 vaccine an pe a he huna achiu tu vaccinator Jitendra chuan zirlai somthum chuang somli don chu syringe pakhat chau mangin achiu ta vek maya nu le pa te lung oi lo chuan Jitendra hi an chhuwa chala ma se ani chuan zam ei lovin enge ti sual ka nei ti turamin ti angin ka ti mai ani ati kumsang khat zakwale somkobor chowa HIV adar huk nu khan HIV in kai chon a ol samtak ema wangin riau le ka chik needle le syringe in man trom le man non ang chi hi khap ani to a single use one time use vekin kanin chiu ta hlomani hei hian na satakin hrichi rang rang kan kai chon mai tur te po hi min pum pel tir ni ena langa police chuan vaccinator Jitendra hi an mana thu anan zo fia chuan ti hian a soya thunei tu ten syringe pakhat chia an ron thona school principal chuan zirlai zong zong te vaccine pe vek turin thumin pe boka syringe ronda tu hian pakhat chia aronda tak takani ati Jitendra chuan tunlai khowela syringe man in trom lo tur ti te po hi a hiat ve tho thua soya chuwangin syringe pakhat lek hi mi somli lai chiunan kamang tak tak donem ni ti in ka zota ka chunga thunei tu ten o ti in min changa chuwangin ka chiu tamai ani ati zona ka nei te ka zota ti turamin duangin ka ti mai ni keyin ti sual ka nei lo ti in athiam thua soi Sakar district administration chuan Jitendra hi a hna a thla da wangle central sarkarin
riau le ka chik man dan tura da na zam abo chiata wangin alaka thubuai an siama District Immunization Officer Dr. Rakesh Roshan laka Departmental Inquiry nei me kanibok Dr. Rakesh Roshan hi vaccine le manro tul angte thon tu berania at hiam lo na muani vai chuan achung thu hi arit hle donani District Administration lam chuan het hil thleng hi an ngai ven hle maya mo phur tu ber chui chuatumin ma an namek sarkar na thok mi that chia le eiru mang te wang hian poisai lo tam takin an tur pha thin hi apoi theingot mai kan zorama po hian hetiang hi tam tak a thlen to arin omani ole tuna tan chuan kan du tok photanga nakina Myanmar lam te po ti chu kan tum lenga min lo ngai chang le theu don nia kan chanal min ngai thak sak thina wangin ngai thatu zong zong te in chunga kan lo me